tua. A e te tonu ya Yesu, na e te tonu lea, foi mai Yesu, e la e sa a o e le sao, e le se provini. Paptai. O le papau tu inatu le avanoa, nisi o tātou wala au, lua hono wha fitu le numela, e mwhai o na wala au mai ai, i le tunu foi, i a mwha fisini mai mta upo o wha peo na sauno iai. I le taita i au au, o le kale sia so fitu toe fio mai tuto tasi Samoa, le sunga pasta wiri papu. Talofa le wala au le walunga leina. Sa lo le o lo el tatu wala au le lo e nei malor so fua ke inisia ki ba ya siak sa no mai ya malor so fua e po ile sa no fa mo mo o ken sia ki fa ri uta fa ya keli sa no no ya o la ufsidi ele mo le po kalame ai mo le sunga ile fa pengaina pata papu o la ufsidi mo muala pesa iai se sui o le ekalesia sofitu ile fa'adiliuga o tuspaia ma lo farala Pe tai whaftai. Pe ano whai atu. Sa iai tanga tole tua ele se ilonga o le fitu. Aina iai tanga tole tua tu e na lato tauto. Lato te le suia se upu o le tua. O le tuspaia lea, ele se tuspaia a se lotu. Po le lotu a sofitu po o ai lava. O le tusi le tua peitai. O le neisu e su enga malmanga. E le o ngata il whaaliliwingi le ngana Samoa. O lo o whaongaina le ngana e Peru ma le ngana e Leni. E to e fo i o lava le ngana Aramaio. E to e fo i la matanga i a mandino le lei. Po o le ale upu o le tua. O le ale finga ngalo o le tua. Lea ua vatu ai le fe au mulmuri. E langolongoina i le ngata i lau whaaliunga lo uilo a ao. A o whaaliunga po o tusi na tusia i le ua inga ngana. Lea lua tuaila atoa o se au. Tai molo sunga pauanga la usidi ai ko kuri se usidi ala ko kula ngo muis. Paptai. Nga sa usidi ko pesa ye se sui o le kalesia asfitu falu motus. Pa yamalo fa lava batirenga paptai. Paptai lava le vala mai. Ya o fa me fo talatu tato telefoni lua ono fa fitu le numele vala mai ai. Lua ono fa fitu le numele mfa no vala mai le tunu. Ya ma fa pe fo na awolatu ya setali al tama fa ife au nei le teita ia au le kalesia sofitu to e fio mai sa motu to tasi sunga pasta wiri papu. Talo fa vala au le o rungo leina. Talo fa li pena poleta o su senga le wala mai. Ya talo fa foi. Malo soifua. Na lo lava soifua. Ya malo falo al tele lava male ava tele. O te tuina tuina sili o la sili mo mo lava. Le fio mai le i fai fia. Oi e na tu sia ne tu spaia. Oi to no ana tu sia tu spaia. Ua folinga mai ai ua e tama wina uma i lau fa ali uma. Ia le tu singo tu spaia le nei. Lona lua. Ilo wa ia iloa de yai o tu singa o tu spa ia ta ma pe tai o le fa'aliliunga o le mea tō tino le ale tangata lava ia ai fōlinga mai ua e fa'ala wa tele lo lava finangalo e winga i fa'aliliuina o nei tu spa ia e o vaenga ia o te fia malamala mai Lei, te tele lava li pena i le sili. O le tuspa ia mai le whenga inga tuai e tau le whenga inga fōu. Na tūsia e tangata o le atua o e no Sofia i le anganga pa ia. O le anganga na o le atua no Sofia ni tangata malatou tusi ai le fionga le atua. Mai kene se tau whalinga e afe lima se lau tau sanga. E le iloa e lisi tusitala. A o le me e ofo fongia. Po o le whenga inga tuai, po o le whenga inga fōu. E tasi lava lo lato finangalo. E tasi ala o ngal tuspaia. Po fete se I mai. Nei sao noa lea. Pe mata e se ale tuspaia e se le faitau al tangata ia. Fai ia ila na whaaliunga.
o te leiloa po le ala le mafuaaga na o mai ai le tusipaia e le atua fai mai le polo inga e wha i le soto e lua se fulu fau poe valu o le sefulu tasi ia e mana tua le aso sa pati te whapa ia ina o aso e ono e tenga lue ai a o le aso fitu o le sa pati ia e ova loa tua e leo fai mai o le aso momua po le aso lua po le aso tolu wa mai le ia tātou le ngang pa ia ma le saotonga e fili fili ai tangata peu si tai le upua le atua pe le ai ai a fai e pule ai tangata ia malana wha liunga iai o le isa ngana mai au tuspa ia e fai ai me loto le tangata ia iai ai iai il whanau le atua i so se lotu e fia ma oli le upua le atua e tāua i o lato loto lato te fia faia mo lato na wa faina mai le atua le fe aumul muli fe talai e sue tala ina atu le tala lei e fai ma mori mau inu uma ona o mai ai leo le ngataanga si la fia Yesu e tele tangata lato te leta liina o pipi i a lato loto a e fai ma mori mau ia te oe na e faa longo iai mori mau ia te oe le aso faa masino o lau te talo i le tua tu ia o tatou loto au si tai le upo le tua e le inofo tusi e le nana tusi e whaavea i loto na tusi mai o le fina ngalo le tua te tino Yesu e le sao pe a le whaia le fina ngalo le tua le pena ia po ua pamadeina lau whaafisit toi tasi alata ia sao no o lona winga ea ua whaasawina oe ona ole aso sapati ona ole aso o whaasawina oe ona ole aso a whaila ole asa utali iai o mato uma nei e tapua i le aso sai pe ole aso e le whaasawina se itali Yesu li pena Mateus fulima whaupuiva e tapua i fua mai i la tau ia tau i lo la tau whai ma mata upu o pese mata upu te spaia a o polo a i ngā tangata e le sau upu whaawasenga la ia oe o le aso sa e le se polo i ngā le atua o le polo i ngā tangata a ua fili tangata tusa po le a e tausi a le aso na ola mai ai a e sori pala le upu o le atua ia ko poe lua whaupu sifuru o se e tausi le tulafono uma a e sori le me tasi ua sori mea uma whaafonga foi e le o le aso e tāua ae o le usitai i le atua le a fuaina tausi le aso o le usitai i le atua e alain tausi le siva o le usitai i le atua feta lai Yesu li pena Ioanes fulfasu lima a fai e te alufa mai a te tausi mai ia o pola malo whaafitai ia tonu le o manino le sosani atu li pena mo lau whaafisit o lau a fionga na te tali mai ia te au e tusa o ofisili. Ona fo e te au mai ia tusi si ina mai te tono la fionga le tua. O tusi ia e tā mau ia te au ia. A le whaalili unga matulanga umana. Lea o te whina o tua le tulanga lea. Ai whaafitai ia mo le whaamalamalanga le nei tula. Whaafitai mo po kalame. Tei lau whaafitai. Ia o whaamefo te talatu tātou wawano. Misalo leo te mau ia on whaamai aina leo tātou wawano le nei. Lua ono fa fitu lua ono fa fitu le numelo fa pento talat ya padalo fatu le vala au le o lungo le tatou telefoni Talofa Samuel. Tal falava. Ya, po fele te bala mo Samuel. O Marie. Ya, sa do Samuel. Ya. Tal falava, malo soy fula malangi ma. Ya, so fo mo nuya. Ya. Mo no wa fiela pela uma. Nei sala sen ngana.